وما علينا إلا البلاغ المبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga urip nu Allah, mga bebayami tumatanding matan usapa mamakindegan damakan derainon si sagiang kaiya kalilimut tanu ayatan ubni dadayon agiang kutuwa anda nga mga usayan tanu nagu panagun tamantanu si sagiang kaiya kapkalimut tanu uman lagi da iya gawi nagu uman lagi da iya oras wala sangkan Allah subhanahu wa ta'ala si sagiang kutuwa dirkanu karurutusah si ku ayamak nanian na di ini ukapan naguntaman sangka iya seminar tanu uman lagi da iya alungan salasa pepengin tanu si iku Allah ami itu ngaya ku mga buluan ku mga oras tanu nagupakam barakatun wallah si sagiang ka iya kawiyog-wiyog tanu sangka iya dunia si sagiang ka iya kapaka pemagpedatanok mana sangka iya mapunto ka oras na ayaw tuwa mapipikir tanu ambagan tanu sa mapunto ka usayan na giyang ka iya makapantag si ku kapanalimbut udi na kaplalalim nagugiyang kutuwa kaurianon nanto na kaurianon balas si sagiyang kutuwa kaya plalalimian udi nagiyang kutuwa kaya panalimbutian pada sa daalawanian mga alaadusa piyaka haram wallah si ku mga uripnian nagupian tagian asiksa si sagiang kaya dunia nagusiksa panasi sa alungan amori agiang kaya kaplalalim udi nagiang kaya kan anto na iniban na kandarwaka kaplalalim udi na kandarwaka udi na kapanalimbut lagi-lagi danan so Allah ta'ala na ayakat tiruyan natigyan manai ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ubangka tatangkeda udina ubangka tangkeda ibas wallah na indadarainunian sudi inggulaulaan umanga darwaka udi na mga salimbut kagi uto na matagsiran ayam ananian na matagkiran uto pupaka uri wallah udi na matagkiran uto petelikan wallah subhanahu wa ta'ala si kugawi ayam ananian na pupanga kalidun agiang kutua pangilailayan agianan suwaya ananian na kapakataling matanong si isa alungan amuri giyang kaiya kandarwaka udi na giyang kaiya kapanalimbut udi na kaplalalim na isay niya mala adusa ama mababambar si sagiang kaiya pagigidingdan udi na si kupiti barangan adarpa mipapaya patuna agiang kaiya kandarwaka udi na giyang kaiya ayama nanian na kaplalalim udi na giyang kaiya tigitanwa kapanalimbut giyanan ikiya sabapan si kukap kabinasaw mga ingaditan naguginan ipkasabapan na sagiang kutuwa kap kabinasaw masa nagukap kabinasaw pagtaw nagugiyang kutuwa kap ka anas waya maknanian na mga darpatano
kisabab si sagiang kanan antu na iba na kandarwaka udi nagiang kanan nakapanalimut udi nagiang kanan ayam na niyan nakaplalalim. Pitur Allah subhanahu wa ta'ala atigian manai fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi dhalika la ayatan liqaumi ya'lamun. Gianan ating manai wallah sumanga walairan fatilka buyutuhum gianan sumanga walairan ating manai wallah khawiyatan apapun agagaba udi namiyang agagaba bima zalamu ayat sabab putuna sabab kukian derwa khairan inna fi dhalika la ayatan liqaumi ya'lamun mata ana agianan na kapapadalaman sa titwa tanda bagian o pagtaw ayam ananian na kipakakakenal bagian o mga pagtaw kipakakakenal nagianan ayam ananian na kapupunanggili tanong si sagyang kaiyagalbak anto na iniba na kandarwaka kapupunanggili tanong si sagyang kaiyagalbak ayam ananian na mipapayapat si sagyang kaiyadarpatano na gumababambar si sagyang kaya piti barangan apaging dingdan kapia kaharamanan wallah nagu ini saparanan wallah subhanahu wa ta'ala si iku manguripnian giyutu isu Nabi sallallahu alaihi wasallam na dinian terun si iku ayam ananian akia terun wallah si sa hadisul qudsi atik manai wallah subhanahu wa ta'ala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Pitur Allah subhanahu wa ta'ala ci hadisul qudsi ko kiya terunu Nabi sallallahu alaihi wasallam tigian manai ya ibadi hey mga uripnakan inni haramtu dhulma ala nafsi mata nasakan na piyaka haramak na tigian suka panganiaya nagu kapanalimbut nagu suaya mana niyan na akan darwakasi ku ginawaku waja'altuhu bainakum muharrama nabiyanu yakan sakanian si ikun dulun-dulunani wa haram fala tadhalamu na ubakanu sesalim buta nagu ubakanu ayam ananian na andarwaka ubakanu gulaula sakapanalim buta si ikun dulun-dulunani ini sapar katan wallah subhanahu wa ta'ala si sagyang kaya ditanu kapagintaw si sagyang kaya dunia kailangan nakapananggilaan tanwanan nagumisa partanu si kumanga ginawa tanu misa partanu si kundulun-dulunan tanu si kumanga pamilya tanu si kumanga wata tanu si ku ayaman yan na langon o pagtaw ay sabab na ini sa parraktanwanan wallah sa lagi dagyang kanana akyat tiruan yanong si sagyang kanana hadisul qudsi giyang kaya kapanalimbut uri nakapanganiaya na talwa ikaklasi akiapan tulon o mga ulamatan talo kaklasi akiapan tulon o mga ulamatan ayapaganayron kaklasi ayapaganayron aklasi na zulmul abdu nafsahu bil kufri wa syirki wa nifaq giyanan sukap lalima o oripan si iku ginawa niyan sang gudalan sakap sangkaan niyan wallah nagugiyang kutwa di ini nakapanakuto nagugiyang kutwa di ini nakapamunafik gianan paganayron asusunan udi na bada dan si sagyang kaya kaplalalim ayat katur wallah subhanahu wa ta'ala natigian manay alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wahum muhtadun so siranu tuatik manay wallah amya maratiyaya so siranu tu amya maratiyaya walam yalbisu imanahum bidhulm adadna ini kembutiran ko paratiran akan derwaka uri nakaplalalim ulaika lahumul amn nasiran man atik manai wallah nasiran imaka pembagian si iku kapakasasaring ku kapagintaw si sagyang kaya dunia wahum muhtadun nagusiran imya makakadag sa turuan siran imya makakadag sa turuan piyakatan narkatan wallah aamay kasakatan nadabatan ikembut isaug si iku ayamanan yan na paratiatan wa kandarwaka kaplalalim kapanalimbut amay kadabatan ron isaug ikembut si iku ayamanan yan na paratiatan
nama pembagian tan wagiang kutua kapaka sasariga kapagintau sisa giang ke dunia naya malak nagiang kutua kalilintan akapagintau sisa anungan amori naguma pembagian tan wagiang kutua kapaka kadegsa turuan ayam mana nagiang kaya kami binasa giang kaya basatanu nagugiang kaya di tanu katetakna giang kaya kasasana atetanu na ayah sabab paya na sabab ku ini kembut tanu siku para tietanu agiang kutua kanderwaka ini saugu tanu ku para tietanu agiang kutua ayam ananian nakaplalalim nagugiang kutua kapanilim but nagiran ikasasabab panasagiang kaya kasasana atetanu nagugiang kaya kabi binasa agiang kaya ditanu kapagintau ku dunia aditanu magidam agiang kutua kategumpia ditanu magidam agiang kutua ayam nanian nakapakas pas nakapakas lang sama liwanag nagumapupukas tanu si cagiang kutua turuan ayah sababanan nagiang kutua ayam nanian na kasasaugi ku para tiatan giang kutua aki kakambutu nagiang kutua kapanalimbut nagugiang kutua kanderwaka nagugiang kutua ayam nanian na kapanganiaya nagiran isabab kagi ay turun wallah agiang kaya katur wallah subhanahu wa ta'ala atigir manai alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm susirano to amya maratiaya ada ini kembutiran ko paratiran akan derwaka kagi ituruna ya wallah subhanahu wa ta'ala cicagiang kutwa masa nakiar ginanun sumaga sahaba ayam ananian namia kawida kalau mga sahaba ayam ya turu mga sahaba natigidana ayyuna la yadlimu nafsa antawar ketanud ni tawa ketun ketanu atigu mga sahaba adinian kedalim aginawanian ayam ananian na ayat tiapa kawida akan mga sahaba namiatang kediran saginawairan atigiran adidna sakator ketanu bersapa kalidas ayat sababna da sakator ketanu abanian dikelalim aginawanian na ayat ini sembekiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigina laisa huwa kama tadhunnun innama huwa kama qala Luqman li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah inna asyirka la dhulmun azim ayam yatru Nabi sallallahu alaihi wasallam si kumanga sahaba si sagiang kutua kiapa kawida kaliran namia kagirau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akanna bagian sekanian agiang kanan ama pipikiri wating mana iu Nabi sallallahu alaihi wasallam innama huwa kama qala Luqman li ibnihi aya pipikiran san ating mana iu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagiran suqatir Luqman si ikwatayan atigen manai ya bunayya la tusyrik billah hai ikaritamko na ubang kapsakutun suwallah inna syirka la dhulmun azim kamataan asu kapan aku tu na titua ka kander waka mala ginan ipipikiran san ayam ananian nakapna ni mau tahu si iku ginawanian agiang kutua ayam ananian nadi ini anak kander waka giang kutua di ini anak kapan aku tu giang kutua kapsangka ni anak si iku Allah giang kutua di ini anak kap munafik na pedanan si iku kapupega kalau tahu si iku ginawanian pedanan si iku kapulani mau tahu si iku ginawanian agiang kutua ke pesumbunianon si iku kapan aku tu ke pesumbunianon si iku kanderwaka ke pesumbunianon si sagiang kutua kapsang kani anak wallah ke pesumbunianon si sagiang kutua di ini anak kap munafik apa payag nian agiang kutua kapag islamian ugid na isusul nian agiang kutua kasasang kani anak si iku wallah subhanahu wa ta'ala nagiang kanan alagi danan akan derwaka nadiyanan iprila wallah amay kakapantagan sana akapatay sutaw alaliman utaw aginawanian anyayaan utaw aginawanian sang gudalan sa ayam ananian na isumbunian ako kanderwaka isumbunian na si iku kasangka si iku wallah kakepir isumbunian na si iku kapanakoto udi nagiang kutua kamu munafiki nagiang kanan alagi danan akapna limau tahu si iku ginawanian nadiyanan iprila wallah nagu ukapan tagisan akapatay sutaw na kamu murakaan sa kanian amyawat sa kanian si kulim wallah sa lagi uki aluyawn wallah subhanahu wa ta'ala lagi uki aluyawn wallah subhanahu wa ta'ala si kitabian sami akan budalan sa kiatiroon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigen manay ala la'natullahi ala adh-dhalimin tanu dan atig manay wallah
kasumur ka wallah nama pembagian mga tao ang mga darwaka tanu dan ating mana wallah kasumur ka wallah na kitumparak sagyang kutu mga tao ang mga darwaka ali-aliminan aginawairan inan yairan ayam nanian na ginawairan nagianan ayam nanian na kapapunang gilay tanu si sagyang kaya darwaka ay sabab na sabab pananang si sagyang kutu akap ka kawit umur ka wallah nagugiang kutu akap ka awat si sagyang kutu alim wallah subhanahu wa ta'ala ginan mangurip wallah kailangan ayam nanian napka pagkasiap tanusan suma ginawatan padu nagiang kutu aditanu kitulay na sagyang kutu mga subuan wallah si sagyang kaya ditanu kapagintaw sagyang kaya dunia giang kutu aditanu ayam nanian na kapsang katanu ku mga subuan wallah giang kutu aditanu kapenggelebaka ku mga subuan wallah nagugiang kutu akap subu katanu si ku mga lalangan wallah subhanahu wa ta'ala na pedana na si ku yang makna niyan nakapula lima tanu si ku mga ginawa tanu pedana na si ku kapaga kalatan si ku mga ginawa tanu ikadua kaklasi mangurip wallah akapanang kapanganiaya o di nakapanalimbut na zulmun bainal abdi wa bainan nas giang kutua pekadin akapanalimbut o di nakapanganiaya si ikun dulunan o oripan agus mga manusia giang kutua kapula limau tau si ku salakauru ginan ikadua kaklasi ayam ananian nakapanalimbut udi nakapanganiaya adi manggulola si sagyang kaya dunia di manggulola si sagyang kaya dunia nah miya kadak-dak larupa nanan giang kaya kapula limau tau si ku salakauru kanian kapula limau oripan si ku salakauru na pada ku mga manusia na miya kadak-dak lamang arupa nanan adi tanu magagedam kailangan lagi ang kutu aki perupaan tanurun kauba kalau nakapananggilaan tanu si sagyang kaya di tanu kapagintaw si sagyang kaya dunia padu lagi ang kaya aklu amwalin nasi bil batil zulman wa udwana ayam ananian lagi ang kutu akapagarabaw tao si kumanga tamo o mga manusia sa aya kapagarabaw ranon nang gulalan sa kapanalimbut nagwaya maknanian na kapri di duay gulalan sa kapanalimbut na nagu kapri di duay lagi ang kutu akap kena si eko ayam maknanian na tamo kuwata ilo udi lagi ang kutu ayam maknanian na dikaterutupi sa sukay si sagyang kutu mga gumagalabak udi lagi ang kutu dikiran kimbagan si sagyang kutu sukairan sabab sa ayam maknanian na antunay ni bana kapri dua kilan udi nagiang kutwa kapapega kalakiran kap kurangi sagiang kutwa mga sukairan udi nagiang kutwa kapamanakaw udi nagiang kutwa kapangakal kapangiska matigitano udi nagiang kutwa kapriba nagususala kausan na pedana na si ikwaya maknanian na kapula limau tau si sagiang kutwa ay maknanian na lagi diyan ang manusia ayat kataru Allah subhanahu wa ta'ala na tingyan manay wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ubaniyo pagdasi sumanga tamu kiyo si kun dulunan niyo sang gulalan sa ayam ananian na diontol gulalan sa ribat ini sa parakatanwanan ng wallah agi ang kutwa kapagarabatano si ikwaya maananian na tamu ko sa lakaw rakatano sang gulalan sa kapangiskam kapangakal kapamanakaw udi nagiang kutwa kap kena tanu si ikutamu kuwata ilo udi nagiang kutwa di tanu katirutupi sa sukay si ikwaya maanan niya napsugayan tanu mga gumagalabak tanu udi nagiang kutwa sala kausan ang mga kitab kilalim tanu si isagiang kutwa mga tao ini sa paranan wallah apitir wallah atingin na uban yung pupagaraba uban yung pupagadasi agiang kutwa mga tamu kiyo sa ikun dulunan niyo sang gulalan sa ayam anan niya nakapanalimbut udi naggulalan sa diuntol giang kutwa din yung kapaginuntulan giang kaiya ayam anan niya nakapanalimbut na si salo nga na mori na malibut nga mapambagin o tao si salo nga na mori sabab si sagiang kutwa din niya nakapanalimbut ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigyan manay ittaqul zulm fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah pananggila ini watik manay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kapanalimbut kamataan aso kapanalimbut
nagusok panganiaya kandarwaka na mga lilibutanganan si Isa Alungan Amori. Malibutanganan si Isa Alungan Amori. Namiya kada lagi ang kaya, may papayapat sa giyang kaya masatan, aka panalimbot, kapanganiaya, kapalalalim, padu lagi ang kutwa kipkir, padu sa giyang kutwa mga tamana si kumanga lupa. Ayaw manan yan na may papayapat sa giyang kaya masatan, ay gira manuto amin bagi-bagi sa mga tao sa ikulupa. Uri nagyang kutuan day-dair sa ikulupa na amay kataksan agyang kutwa lupa iran na ipagkirbiran sabab sa agyang kutwa kapsalim butiran na si sagyang kutwa sa lakaw kiran na aya katawiranon na boto simple adusya lagi ito na miya kalala uto adusya aya katurong Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigyan manay man zalama qida shibrin min al-ard tuwiqahu min 7 ardin. Aya katurong Nabi sallallahu alaihi wasallam na sadun sa tao alalim niyan so pagarinian ang muslim kaikirbiyan nagyang kutwa tama na ulupa iyan sa tangan musuwaya makna niyan na sarangaw anto na ba na kikirbiyan nun na bakaw masa Alungan Amori nagyang kutwa ini kirbiyan nun asarangaw na taksanutwa pakipambayadan nun pakipagyo turun si Alungan Amori ay puno sa giyang kutwa liyaw ulupa na tama na kukiyapusan nun sa giyang kutwa ikapito lapis si ikwaya makna niyan na lupa na maluni mananan pun dapati anda kakua sa imbaya daga makaw makasi sa Alungan Amori agyang kutwa liali maka ini kira baka at tama na alupa na makaw makanusi sa Alungan Amori na ayan na taksan na ipuna sa giyang kutwa liyaw o kalupaan na tama na kukiyapusan nun kuy kapitula pisi sa giyang kaya di dalam uwaya makna niya na kalupaan na anda kakua sa imbaya daga sa nakukapakataling mga kasi sa Alungan Amori ayaw makna niya na pagkiutur kanan wallah subhanahu wa ta'ala si sagyang kutwa ayaw makna niya nakapakaumang kasi sa Alungan Amori sabab sagyang kutwa kaya salim buting ka kupadka lagi duwaya makna niya na kaya pamanakawing kaon lagi dagyang kutwa kaya lalimang kaon sang gulanan siya kaya skamang kaon kaya akalang kaon si sagyang kutwa tamukian na pada na nakwaya makna niya nakapanalimbut si kulitan o kapagintaw si sagyang kaya niya abya si kukan daga-dagang diyang kutwa di tanong di kan daga-dagang na di sampo ni manggulo lagi ang kutwa kapanalimbut lagi dagyang kutwa kapapayagang kakudugangan ka adi kan dagangan amia kapiapi buntan natakin mo bisuto kasi sa di dalam na ayam makna niya na binasa lagi dukan dagang sa trak niya masaka sa trak na pininta na kapia-pia kapara mapiakap kilew na uriyan niya napipusang ka kung mga tao na tika bagu-baguya takin mo bisa ka pininta ka reda ko to na pininta ka na di gani tiro no kung mga tao agi na baguya nagito na padanan si kapuga kalang kasi kung mga tao padanan si kuya makna niya nakapanalimbut padanan ako kapangakal ay pupuga kala si kung mga tao na ini sa paranan wallah subhanahu wa ta'ala makataling matanong si Alungan Amori na ayaw makna niya na ipagisya na katanwanan na isumariya na katanong kapakataling matanong si Alungan Amori kailangan ayaw makna niya na sa katanong na totoo tanong si sagyang kutwa di tanong kapasay giyang kutwa di tanong kindudunan ng mga tao pananggilan tanong giyang kutwa kapangiskam kapangakal kasadin sa tawa mapasangi kapangakal na iniwasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ubas kanyan ayam na niyan na mapadasi ko mga umat yan ay katurong Nabi sallallahu alaihi wasallam na tingin manay man ghasyana falaysa minna sadin sa tao aakalang kami niyan ating manay yung Nabi sallallahu alaihi wasallam na di kami pada ating Nabi sallallahu alaihi wasallam nilay mananan namiya kadagdaglanan si sagyang kaya masatan may papayapat ayaw makna niyan na kandaga-dagang akapangakal bata di laboron si kuranaw tanaw ayaw makna niyan na agyang kutwa kilwiran na kikalalabatan kipakabibigiran agyang kutwa rin karagyang kutwa ayaw makna niyan na kilwiran na kumilusiran na kalalabatan sa 1/4 o di na kalalabatan sa pipira kagramo nagyang kanan akapupuga kalang kasi kuya makna niya na mga pagtaw na kumang kanan na si Alungan Amori na iya mangbumiaswayan na sabab sa giyang kutwa din niya nakandagang napakaukit niya sa kapagakala uri na ayaman na niya nakaprilimpang
na ayam yaswa yan mamuna giang kutwa degangan yan nada banian barakah piu kasun wallah giang kutwa kabarakat udi nagiang kutwa barakah sisa giang kutwa degangan yan udi nagiang kutwa kenabanian ayah sabab nagiang kutwa kapupu kitian sa ayam nani nakapangakal diskan yang peginuntulan nada yan makwa giang kutwa barakah si ko yang nani ini yan kan dega-degang ini yan kan dega-degang nah ika pada ayam nani narupaan agiang kana nakapupega kalau tahu di nagiang kana na kapanganiaya udi nakapanalim tadi mang budolasi kum dulun-dulunan umaga tahu na pedu nagiang kutwa ayam nanian na apa memunuan giang kutwa kap kelabusuang ka ko pedeka ada bani nakasalaan giang kutwa adi ka kapamantula ko pedeka ada bani nakasalaan giang kutwa di ka kipamanintaan ko pedeka ada bani nakasalaan dah banyak kakasalaan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya teruian. Ku kiapa katitenian ku Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu atijan manai. Sinfani min ahli an-nar lam arahuma. Dua katau, udina dua ka grup wati ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa di ku mangatau si ku neraka ada kenciran den mailai atig manai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baganeron qauman ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar paganeron nagiang kutwa pagitaw akika awin cidan sa ayam anan yan na siyat latigu ayam anan yan na lagi dit nagiang kutwa mangay kuga sapi yadribuna bihan nas ayam anan yan na ipulatigwidan sa iku mga tao nagiyan na si idi manggulaw la sa iku mga datu si idi manggulaw la sa iku mga datu ay gira pendede giniran agiang kutwa pagitawiran na ipende negirano lagi yang kutwa lating sa lagi du miyang gudawla si ikum yang unaan tanwa mga ulama lagi du Imam Ahmad bin Hanbal lagi du yang makna niya na Imam Abu Hanifa akia saja daniran aging kutwa kia kalabusu akiran sa diuntol lagi du Syekhul Islam Ibnu Taimiyah amia kapito sa kanyan makalabusu sa ayam makna niya lagi yang kutwa kap kalabusuun na da sabab amala arwar si yang kutwa kap lalimaw lagi na miyang gudawla kiran na yan miang gulo lakiran agiang kutwa ayam ananian na kiala lima kiran kiala bususiran lagi du Imam Ahmad bin Hanbal miya kala busus kanian nada pun teman-teman lagi kala busun na lihat tigu sekanian tataman samia payag si agiang kutwa dato ayam ananian na kia salim butan su Imam Ahmad bin Hanbal lagi du tumang su Imam Abu Hanifa su Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah taala lagi dito suaya mana niyan namiyang gunawla si mga sahaba miyang gunawla si kuya mana niyan na mga nabi asiran na piyang sasalim butan ciran si sagiang kutwa ayam mana niyan na miyang gunawla si sagiang kutwa di na nakapagintaw si sagiang kaya dunia ayakatur wallah subhanahu wa ta'ala na tigir manay laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqiru wa nahnu aghniya sabnar amyan wallah suqatru usiranu twadiran teron amata naswallah na pubri nasakami mga kawasa sanaktubu ma qalu nawatatang kadai surat amiyatig manai wallah supitru iran wa qatlahumul anbiya nagusuk kia bunuh airan si mga nabi bighairi haq sadiuntun wa naqulu dhuqu adabal hariq na ayam na niya naptiro na mikiran na tigman wallah ataan ta aminyo susiksa ayam na niya napakatutong si sa alungan amori ginan suwaya na niya nasipat mga Yahudi asiran na ayam na niya na pembunuh niran sa mga nabi sabab si sagyang kutwadiran kasusuat si kuya na niya na mga nabiran na giyuto'y sabab apa kita amangkiran wallah agyang kutwa siksa si sagyang kutwa kapakataling mayran si sa alungan amori si sagyang kutwa kapakataling mayran si sa alungan amori na pagkita amangkiran wallah subhanahu wa ta'ala agyang kutwa siksa kiran apa karubrug giyang kutwa siksa kiran apa karubrug na ginan napadanan si kuya makna niyan nakapanalimbut adi manggulola si kundulunan mga tao mga urip wallah nagsuwaya makna niyan na mga kan pada penarupaan niyan nagyang kutwa ittihamul akharin
waram yuhum bima laysa fihim yang kutwa ka petuka sisi ko ya makna niyan na salakaw yang kutwa ka tempuy tanukiran tadi benar yang kutwa di tanukiran di kapaka ayam makna niyan nang kaptuka si tanukiran tadi benar di tanukiran di kapaka mbuka nama da kalaya mada kalaya si ini manggulaula si ko ya makna niyan na mga maritis ayam makna niyan na andid ni kuan na miyangi mintusiran mimbala siran sa mga tutul na urianian na siyan deiran na sisagyang kutwa sa lakaw kiran piya kitiru iran sisagyang kutwa sa lakaw kiran na ayakatiru wallah subhanahu wa ta'ala na tigyan naman ay wa may yaksib khati'atan sadin sa tao amakang gulawla sa dimapya ayama na niyan na karibatan udi na dusa au isman udi na dusa summa yarmi bihi bari'an urianian na ini sekalian si cagian kutwa tahu ada banian dusa piyakin dusa nian si cagian kutwa salakawa tahu ada banian ukimamania faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina nasabnar amyaqautu sa ayam ananian na buhtan kabukegan nagudusa ayam ananian na mapayang sabnar amyakan gudula sa kabukegan udina tampo nagoyam ananian na dusa mapayang ini saparanan wallah subhanahu wa ta'ala agiam kana nakapetempuy ka ko pedika diga di pakang gulolaan sa dimapia diga di tero nakataya suping gulolanian giyai ayam ananian na pinggelebekian nagina na pedanan si ko ayam ananian nakapetempuy ka si sagiang kutwa salakor ka sa diuntul ini saparanan wallah subhanahu wa ta'ala kailangan agiang kutwa ka penanggila itanuron kailangan agiang kutwa ka pegawa tatanuron si kuma ginawa tanu agiang kanan ayam maknanya nakapetempuy si ku salakaw sa diuntol kapedanan si ku kapakambu kega si ku ayam maknanya na salakaw bedanan aku kapakambu kega si ku salakaw tau nah ini saparanan wallah subhanahu wa ta'ala miya kadak-dakal adi mangimintu satu tol di mbeba ada satu tol na naurian yan nadi pepalata nagi nasi sigataya kenapa mata gisibu kuya maknanya na mga darpatano kasi sigata penaya si kuwanto ni ba napiti barangan mga darpa si ku mga tao laboron si sagyang kaya social media na si ku mga silpuntan miya kadak-dakalaya nagira kwan na pupumangisin tanakatano apimbuba lano tuwa tututo paduna giyang kutwa lumalang kapatutula at tigyan na miya panutol o gurdia si kukubaw Nabi sallallahu alaihi wasallam manaya pitir tagi napian aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitiru iyan ayamak na niyan na pamagamalakan o kamagan din subangkit gina lumalang kapaya ayamak na niyan na diititiksa na gina kabukugan na yan pada na sagyang kaya ayamak na niyan na dito no panutulun uri na giyang kutwa di mbabaan sa mga teks at tigyan naman ay teruang kaso subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah teks na kayo niya tigyan na sa 10 makataw kaan na pa kaumara ka ariski apa ka po na si ikwallah na udi ka teksan si ikwaya na niyan na mga pedega na ad na pa kaumara ka atiwa nagina na pada na ako mga kabukugan adi mititiksa si cagian kaya masa tanong mini sudah depan si cagian kaya ayam na niyan na social media ayam na niyan na dia na diititiksa mga tao na umani mamui pupakari sibun na tigin na giraw manaya ini purwar diyan mamuci cagian kota pedian na miya pada si cagian kota dusa niyan miya pada cagian kota dusa na swallahu ta'ala na ayakatir iyan na tigin na ya ayuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan susirano to miya maratya na ubad na pakataling markanwa asong kalida tutul na pangaipanyo dindin ni adam ya kau marakatik sa 3 giraw manaya na ini forward juga mamusi ko pedika na kaya katawin kau na miya kakwa ka sa balas natakin mo to ada miya kwang ka balas ka ayam yang bagi na kana dusa si sagyang kutwa dang kakapa nga ipa sagyang kutwa tutuda miya kataling marka naginan mga urip no Allah pupulayaman tanwa ginawatan si sagyang kutwa kapapa kaasalatan si ikwaya na niyan na mga tutulap kicamper katan nagu pupunanggilan tan ubatan di makam baal sa ayam ananian natutun apkiyang kubetanu si iku salakaw katano ipepegang kubetanu si iku salakaw katano di taru dipagi terus si iku salakaw katano kapadana na si iku kapdalimatan si iku salakaw katano
na ayat penuh bayat tanu pakam buka gennas wallah ayat katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat penuh bayat tanu pakam buka gennas wallah udina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigin manai man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar sadin satau apakam buka genna ku ni na tig manai Rasulullah sagiang kutwa ke pakam buka gen yarakan na piti bubaian muta'ammidan piti bubaian falyatabawwa maq'adahu minan nar na tibu badun sadar pa iyan sa iku neraka jahannam untuk da iyan sa iku neraka jahannam naginan pada pencarupaan yang mangorip Allah namatlul ghani yang kutua tahu ama pasangi kapangutang na urian kaya pangutang yan na apiyaw adna kibidien na dimbayad apiyaw adna kibidien na dimbayad matlul ghani badanan sa kapanalimbut si kung mga tao silimbutan na ka sa mga tao agiyang kutua niutang ka ko pedika nasagiyang kutua kaya pakautang kaon namiyang magiyang kutua pa sa diwa kambiya diyo na ayang maanan yan na di kambayad akan na bada kibiyad ka naginan ipmatun sa matlul ghani dingka di ayang maanan yan na ipagamaya-maya agiyang kutua biyad na ka apiyawan na kibiyad ka apiyawan na kibiyad ka nakadakla na yan nagiyan nakanabasi ko pagaritan o Muslim kaapya si ko pagari mga petunwa mga Kristiyan na di ka pakaibatan silang 15 nakadakla na ako mga padugang pupungutang sila na ko mga insik na di dan buyadan pupulagwiyan nila kadakla na yan napadanan si ko matlul ghani yang kutua lima naka yang kutua tahu utangan naka akan nabada kibiyad ka na dingkang biyadan padudanan mangurip ni Allah ayam makna niyan na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitiru yan at tigin manay kung kaya pa katitiyan yan si Abu Hurairah at tigin matlul ghani zulmun giyang kutwa din ka kambedi ko tangka adna kibiyad kaun na padutu sa kapanganiaya na kapanalimbut padutu sa kapanalimbut at tigin Nabi sallallahu alaihi wasallam na amay kagiyang kutwa tao na adna kibiyadian na miyaw magiyang kutwa kambiyadian na dinian bida nagiyang kutwa inutangan yan na padanan si kapanalimbut ini saparanan wallah nagu ini saparanan unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam miya kadakdakal sumanga rupaanan na pada rupaan yan si kap kesalimbuti utaw si ko salakawron udina si ko mga kaden udina mga manusia na zulmul mar'ati haqqaha min sadaqatin wa nafaqatin wa kiswatin aw istila'i ala maliha wa ghairi dhalika min al ahwal aya makna niyan na pada kun sarupa anu kapanalimbut si ko salakaw nagyang kutwa kapla lima tano si ko mga bai kapla lima si ko bai ko kabnarian atau naik kabnarubai kabnarian agi yang kutwa betang rakanian kabnarian kuda tu agi yang kutwa dinian anu kanggastoi kabnarian agi yang kutwa kapakan ditaraun udato urina yang kutwa kapupega kalaon sisa yang kutwa tamukian padana nak waya makna ni nakapanalimbut lagi na masusugu ketan waya sisa yang kaya masa tano aandit ni kapangaruma asi ikubae na ini par ulong siya nagyang kutwa betang rakanian nagyanan na padanan ako kapanalimbut si ikwaya makna niya na mga bay di ka pa kayo batan usuldi agyang kutwa betang ko mga bay ayam api apa na tigitanwa ayam makna niya na penggastong tanu si iko ayam makna niya na kapalimuda ko mga tao di ka pa kay ayam makna niya na tiga agyang kaya betang na susabadun na ayam makna niya na pemamasaan sa kenumada kalataw dia na nakapakai pagapi na sa mga function hall ayam na niya napkawing-kawingan dia na nakapakai enun tabu umiug aging putawata enun tabu umiug subay agumiraw subay at tigina na
giang kaya sabagi sa betang rakanna aya makna niya nang geston tanu udina giang kaya sabagi sa betang rakanna pake kana si kumadak lataw inu tabu basugu giang kutobai uge na ubada sugu na aya makna niya na dikepakai nagi na kali di derekatan waya ke kali di derekatan na si cagiang kaya masa tanu ke kali di derekatan na udina kuma kali di na masa aya makna niyan na antuna ini ba na andin ni kaku asi cagiang kutua betang na pingges tu agiang kutua belalok siya na din katawan agiang kutua wataya madak na ya din katawan agiang kutua wataya na malu ni man pepanda pati yang kaya mau ulaulatan malu ni man gede-gede agiang kaya mau ulaulatan si cagiang kaya masatan piag dasan din su haram piag dasan din agiang kaya aya makna niyan na tamu haram inawat ya uman isa na aya makna niyan na piag dasan yan tunga na ya iko aya makna niyan na babisa akapagintaw miya ka bisa-bisa niya akapagintaw agiang kaya dita no kapagintaw si cagiang kaya dunia mada kala kaplalalim adita no manggulo la na aya katawitan urong nakana buto kaplalalim lagi ito na miya kalala utuwa kaplalalim miya kalala utuwa kaplalalim nalani man agiang kaya kapapasangir katanong si cagiang kaya masa tanong ino tanong di kapasangi aya man niyan na berang-berang na pag kita nagiang kutua pengaruma su pengaruma nam betad sa imbetang ya na 300,000 na maka betad sa imbetang ya na 300,000 na sala kau penagiang kutua dia laga di bentala sala kau penagiang kutua dia laga di bentala tigitan kailangan na amay ka aya makna niyan na bibitira iya tao na makam bibitira iya tao na tigira na sigiraw manaya na aya makna niyan na pangamongon na Amerikano kateo luto iya na pirak na nasi kuda pa nakapakasimbaga giyang kuto pengarumaan na tigi nasi kuda Amerikano pa nakasimbaga na nabetad ni wagi ang kaya dia laga di bentala tigiran manay santo anto no to maka pirad masumbuli sumama piya ka betang kanaku nakapunca dia laga ino to nakagiat tigiran na imbede sagi ang kaya kianiran nanti upama na digat mapega na subisitang ka kapiaga nang kana sikatan na kabu tung ada itu asamida aya mana niyan na piaga nang kasumia kau maraka bisitang ka na sikat ta kaum buagi yung kutwa ini paganang kaum naya kena boto ka pamagana na upama ko katutungan na ya na kena boto katutungan na ya kami ya kapirangkad na aya mana niyan nakas kati so pagaring ka amia kau maraka ino ka ditimbla si cagiang kutwa maharian kami ya pasad agiang kutwa aya makna niya na bitira adigiyang kaya miya kada kala sikatan na kaon aya makna niyan na peki betad kaon na mini betad agiang kutwa tabok na kewingan na amay ka kewingan na pemakaw mapman agiang kaya amay ka sumwa niya agiang kutwa pengaruma niya nakakewingan na pemakaw mapman agiang kaya pelantong di mo tumana ka pelalantong na kuan to kapraransong mo to ransong man to ino di ransong antunad ni ka benar ka sagiang kaya pengaruma amini betadi nagiang kaya maharian aya bu koram nagiang kaya ka kudu irung jakawing na inalangan na ka na di ka praransong kapraransong mo to kapanulis amailaw na miya tulis ro din kakialangan ro na miya tulis miya ransong ini betadi nagiang kaya 5,000 na sumiyong upmasi sa giyang kuto ap kawinganon kiyawing miya tangkat da karuman yan na miya kawingin na semua niya si karuman yan nakaalangan man nakalakasagibun tunga niya mapasang ati miya tangkat da karuman yan na pagalangan na karuman yan sama no to naman lagi juda tu aku coba ya pala yang mga pararansong mapasang lagi kayak betatan na namanya pangarumanian nagirop man sububaya sulat taygaan at ang tantod na mandakan na misa sarimpo kat ako mama lataygaan at imiyak ko ang cumahar ka na pagiraw ka pa na lataygaan mini betadi naging kaya mahar ka to na pa nilataygaan
Niya kadang-kadang na napakakan sinampan, namay kakunsiran, nasi ito tudungan lagi yung kutwa dula nga pagkikangkiran, nasi kudaw pa nakalakai, na ayamanan yan na, ato na ba na, daw pa nakalakai na, sikatan po man, tunga na yan mapasang, lagi ang kaya betadyan, na, mbak na yan na, ingula lang tanwa guys, okay to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaanta no kalbudi, kita no pakaragna na ginawatan, si sagiang kaya ayam na yan na, kita no kapagintaw si sagiang kaya dunia. Tantu ayam mapasang abutad. Dan tantu aku pisu-pisan sumama. Tantu aku pisu-pisan. Nah, betad ngarum ya pasad rukman. Nah, nai pemetad man so mga samaya giraw, mga giraw tantu ayam mapasang lagi kaya kapagintaw tanu si sagiang kaya dunia. Tantu tanu api kapasangan lagi nawatan. Nah, ayah bulungan lagi yang kutwa katu bacik wallah. Kambulingan si Allah subhanahu wa ta'ala kaino tanu mana mabibinasa tagiang kaya kipa payapat tagiang kaya piti barangan ang mga dosa mi papayapat tagiang mi akadda kala mga dosa. Nah, ikatalo ka klase kapanalimbut uli nakapanganiaya na zulmul abdi nafsahu bil ma'asi wad dhunub giyang kutwa kaplo 5 uuripan si ikuminawanian sang gulalan si ku mga kambara dusa nagugiyang kutwa ay maknanian na mga dusa, mga kadustaan. Ay katru Allah Ta'ala natingin man thumma awratna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidnillahi dhalika huwal fadlul kabir. Fitur Allah subhanahu wa ta'ala tingin man urian yan na piyaki warisan nami ating man wallah su kitab say kusiran utuwa miya pili ami apa di kumangorip nami paminhum zalimun li nafsi na susabagi kina nating man wallah na dianim yan aginawan yan na susabagi kina nating wallah na ayam man yan na lumuluk na susabagi kiran namiyaw na si kumapia sabab ku idin wallah dzalika huwal fadlul kabir nagianan ating mana wallah kalbihan limu amala ginan ilimu amala talo katawa miya kawarisi ku kitab wallah paganero na mga tao ali-alimina na ginawairan ay mana niya na mga baradusa mga tao kaya tukaw nila nagiyang kutwa mga lalangan wallah namin baradusa silang siugu kira nagiyang kutwa mga lalangan wallah mga tawa kaya tukaw din na naging kutwa sugun wallah na ayam na niyan na dairan gilbaka mga tawa kaya tukaw din na susugun wallah dairan gilbaka gina ni mga tawa ay nakaliran aginawairan lialimiran aginawairan ikadua ka klase na giyang kutwa mga tao lumuluko sila pero na mga tao lumuluko na kanaba silang pananamar na kanaba silang panagumuginak ayam na niyan na di sila ni sembuyang wait na kanaba silan pananamar sa ko mga pada mga amal barat na di sembayang na kanaba di panambayang sa mga sunat mga lagidanan lumulukos sila neutral atigitan ikatalo mga tao na mga tao miyaw na silan sa kumapia minipang una kunairan nagyang kutwa mapia si sagyang kaya dunia miyaw na silan kumapia di sila ni magintaw si sagyang kaya dunia na pinggil bukira nagyang kutwa mga pipia nagyan ako ni titwa kalbihan na mala gina ko ni titwa kalbihan na mala agiyang kutwa kapku na mga tao si sagyang kutwa mapia kapku na iran si sagyang kutwa mapia nagyan na diditan di sasakuya na ditan di pagurad-uradan agiyang kaya ayam na niyan na kabaluitan o mga tao amyang mauna si ikumapia kaya Peter wallahu ta'ala tingin manay was-sabiquna al-awwalun so miyang una ating manay wallah si iku mga paganay masa ating manay wallah ulaikal muqarrabun nasiran mga tao at ito mga rarani si Allah subhanahu wa ta'ala nagyanan ipunanggilan tanwa giyang kaya kapanganiaya kapanalimbut giyang kaya tanwa kaklasya miya pagusay tanwa kapanalimbut paganeron na sukaplo 5 tao ko ginawa niyan sang gulalan sa ayama na niyan na kapanakoto kapmunapik giyang kutwa kakapir ikadua kaklase na sukap lalalim kaplo 5 tao si iku salakaw di salakaw ikatlo ka klase nagyang kutwa kaplo 5 tao ko ginawa niyan sang gulanan si kuya na niyan na mga dusa
uli nagi yang kutuakan gila bersama kadustaan. Wallahu alam. Wa hadza wa sallallahu wasallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.